Veľa statkare už popredali statok i ljemše najupartejšie otrimali, najbarže preto, že ljubja statok. U Kocure ostalo ljem išće kolo 200 kravi, z najveće časti u malih stadoh. Ostali sme na jednej, ali teraz máme 5 celni, ta keľo mlijeka doma popredame, to bolo i po 80 litri vše, to da jedna zasušuje, da jedna celna i také po 5-6 kravi som trimal, teraz som na jednej zato, že som chcel podmlaziť. Taký prešli rok bolo, že som všetko mal ženský celjata i teraz to treba da še celja, už tých dňoch očekujem da to počne i nazdám še da jaké otkupne mesto za nas drobnih najdze, gdje bi to moglo bi to najdze, ali njih to še nije se to prilapic. Toti drobni te razrešili zložiće i iz jedinic, že bi sebe obezpečili otkupne mesto prek dejake mljekarnji. Čim še uda i či hodni dohvari zvihodnu otkupnu cenu, čas ukaže, ali je fakt, že šešitskim malim produkovateljom vše upracuje po najnižšej ceni.